Ni video sabay phi baro acha kane ka channel dekhasi tuturapon. Te hajwa bangan sedang ikane ke video sobha ban subscribe but press all ya bell icon. Harang ba phin yo sibun video lengba kane ka channel dekhasi tuturapon. Te menta pralog ngani kaya phi kumno ban pikir ya ka WhatsApp ban husiar ya WhatsApp hanang ba phin like na kaching syahak haki hakar mat khanang ba phin like na kaching scan jongki pralog jongpi ya ka mobile phone jongpi nang ba kin namla ban trak ya ka call la ne ya ka mesti jongpi la de ki scan kin namla tengba ba phi page connect video jonga phin yo jinarap sibun te namar prathai menta pun ki pre ki pasahak ya ka WhatsApp te ki sosi mo ngaru ngatrai la da phi sahak phi ka WhatsApp ngatrai phi sosi bat video bat feeling a mesti man kumno ban yo la ya WhatsApp no WhatsApp kala do te lengba kan ek channel jonga phin yo jing kai phim nan kam ban khuslai kata bat soba subscribe kan ek channel kanang bangang la pen mi cipon ke video te mentang ni sedang no kan ta ban slam show te penengkong pin klik ya uni WhatsApp te amangan klik sunahan ngabron aktif WhatsApp dengan ana switch kau mo ngani kai phi da uwe akau lamar ona uwe ngadap le te mentang ni kai do ni uwe akau te klik hane batho 3 dot lan kamon te klik hane 3 dot bat hane pin ai hane ha setting bat hane phi hane ka tho privacy te pin klik hane privacy te hang ni pin ya serum scroll down te phi hane batho ka call silent on pin ko la te klik hang ne ban hane phila ban on ya kane kumto te kumne phin dala dab on bat phin bak piang ni ka bak kumto sai sian bat hane phin ai hane has storage and data bat klik hane storage and data bat hane phi ka tho hane media upload quality te hane video upload quality pin klik ken hane namar hang ni kadon kam hai phi namar hang ni phin ai hane HD quality kene ka pa mo slower to send can be 6 times later kamun lada ki prolog cho phi ki sendur ya phi ha kane ko sa cho phi ki dan kam ken ban sen da kata kadur ke balong high quality ha kane ka WhatsApp mo te kane ngin save kum to te hang ni phin da save kum ne phi ya bak biang ya ne na chong khnam te hang ni phi la poi ha ne mo te hang ni phi e badon kane ka akang security notification change number te click ken ne te phin da click ha ne bat fin verify kum no bat fin add di Gmail bat fin buat password khanang ma ki prolog cho phi kin da yo kin scan ko ba cho phi kin la shu ki don kam yo password ban lada ki track ya ka ko cho phi ru kin namla te le kum no ne click ne two step verification klik ne bat ane pin a hane turn on bat ane pin bo ya security trong phi te phi kum ne ngan dala da bu in security hane bas a hane save bat phi kala save te hane pin add yo Gmail add email je phi hane te choose the email uba phi panan kam na pok ka Google na kanu biang tang ba ula de Gmail ma te use hane ban ngala de use na don lupa artli Gmail hane ban ngan use don way ngan hane use different email te use different email mi kawan ne kamuan email hane te phi hap kan ban tho biang ma te phi ngala de tho yam ne Gmail te ngala de tho yo Gmail ngan ai hane next in ne kala tho verify te phi hane kala tho verify pe hane kala one kum to bat hang ne pin te phi hane ka app ka pha app ya email yo password cho email ma te phi hane kala poi email te nya pe na ya utu ko cho email ba poi email te phi ne kun uba poi email kun to ne mo poi email pin ps kan yo na kum to ma ps yo ne kum to bat sala ja kan ko sam la Gmail bat phi ne la de ps yo number phi ne la I verify te yo ne ni verify na ta te phi la tho verify sok sel bo te phi la long kum ne
แต่ระดับพี่ว่าบันเช่นอย่าเป็นอุปภิบวกเอา WhatsApp จังพี่ระดับพี่เคล็ดพี่ละมันเช่นเป็นระดับพี่ว่าบันturn off ตำบากาบายบะพินใน turn off เรียกกันเนี่ยนะว่าพินสิงานกับ WhatsApp จังพี่มั้งแต่ก็เลยสิบ่เงินเนี่ยบักหน่อยกันเนี่ยแต่เงินเนี่ยเป็นกดเนาะอยากกันเนี่ยก็วิดีโอตังกลุ่มนี้แต่งากระมันสแคมบะพี่ละอย่าสโตกันเนี่ยก็วิดีโอบัดครบเลยสิบ่sebab ban subscribe ya ne ka channel cuma kanang bang nang la ban pan mi sibon ki video ha kane te la da pidon kino ki problem ha pi sobha ban comment lang ba ki comment kanang bang la ban ai si kaya pi lang ba ki comment namar kan ni kadang dai ka first video mo ko bless sibon